Hello, thli tu te Mesadot Skincare channel la chibai ka bu ka chu. Ole tun chu ma chuanin teenage lampang skincare kan soi ve thung oh khoi takin a top thlem lo en sak don nia. Oh hey December tha kan chuang kai ta del maya kan malo ka Christmas om to khwat ero chu la vot lo khop maya be se a in poni se teenage skincare lam kan shoot ve thung dona enge ka soi ang ti ka ring phangai lawa kan ti masalok te ang alomum em ma se alo thil lomom lamania teenage skincare soi ngai te hi mo ka channel milo hlut saka enge milo hlut pui ti na kha ti kha lang chianga kalom maya tin skincare ri puitling chaw lo pon enge kumno panglam pangpo hianin kan lo ngai pui mo to ti te kha alang chianga kalom ani ti kha kan soi ma sadwa chuanin skincare an huap zau khopa ti mayang mi pale me chia thliar lawa kan ti photange mi pale me chia thliar lo tin kuma upale no pang athliar shan palawa kuma po tiro no pang te changpon man theya upa bel thleng poina man theya skincare a huam zau boka skincare lo chani kan ti photange teenage lampang kan thupe lu chanila kumsom pathuma changa kumsom pakwa khani mai ta teenage ka chu heng hun la hian kan hormone se in thak na sa tin achak chho hun lai po ni wang hianin kan taksa te kan mela te kamo kan changwa kwa ka te to chen khat pe chutin me chia po mi pa po my bol kan ne chan chho hun lai ten du nge nge a ke po class 7 kan nivela chang hianin my bol kan ne chana atira chong ka chal hi abol tia ra te ro te te ang hian mo he white commodon sangkhan white head stam de wang khan de thei chi khan abol tia china chuan ka mai hian ke ma omboka hair oil te kan lo ma khan hun lai pe ka chuan enge ka ngai to china tu no hian khang hun lai khan tu na skin care kan share tang hian ti top teng kan share tang hian lo she toi lo te ka ti let le china tu nu ka ngai to hian mo ma se hun kal to nia in zirna zela nia tin va siam chat mo thei khan ni lo wa hun kal to wang te in ti lungai tu kan ni lo boka te ro chuanin mayom dani nang lawa tin soi tuang khanin hormone sen thak na sa kan hormone sa chak wang lai nia mai te amom boka te ro mai mom te kha ana sa china ni mai mom chi chu kan ron mom ngal de topa kan mom hluama ti teng alo chi ro chu kan ro reng thowa ti khanin kan skin type te po kha aron lang chuak nga la kan tiang hun chawa kan skin type hi kan puitling nuwa po kan skin type ani chhodu maya chuwang chong khang khalo en kol thiam te khanga skin type shia dan chu ka sei to chunga hian link kan lo danga a shortcut lo te kha omba in lo en don ya chuan teenage lai chuan my bol le a bol na nu dukhi kan boy pui bera he hyperpigmentation melasma hyperpigmentation ania kan bol na nu dukhi melasma chu mai duk ronom top khane khatiang khan nei rol kan la ni lem lo boka chuwang chuan my bol le mai dukte mai ro reng te ang chi kha kan soyang khatiang lampang enkol nang kha kan soyang soi tong khanin teenage my bol chu abul bera chuan kan hormone sin thak wangte kan ti to ma kan soyang khan kan shetonga chungba ka chuanin kan eile in apoi moni mo thil enge mom lu tuk te kha kan lo du lai du hun chho lai te ni ta kan ei tui hun lai mo in sum chu ngai lowa tin kan eile na hianin enge kan chola ka hi chuanin effect kan ei tam anei thui tam ka ti lawa ma se kan pumpui te enkol chaila mo pumpui ulcer te ne hlawama khatiang khanin pumpui te enkol chata poi mo chuan chu ba ka chuan kan thil eile in kan film khuru ka ti chu kan kam rama hianin nep noi kan eyanga te pon yang chu shekhar te eilo tu eilo reng tu shekhar te mai mam cha mai cha vun chai nei du chu shekhar te emi alo tu nia chun zu te in lo tu me sia zu lo tu kuwa te poi eilo tu zau chu poi lo mai the kuwa chu kan in ngai dam theng ma se ri the thilang chu ti lo tu wit te hi blo reng lo tu nia o cha lo ni chuanin cái rồi lai hi mo ti nei chun lai hi ngô cha hun lai ni ngô ni kha chon mel cha emo in ti hun lai ngô kha chu mel cha mo ti hun lai kha ni chena chu wang chon ngô cha khan dam doi e chin te ha kanom chena te ro ngô du na wanga dam doi e chin feel sing nge mo te kha e chin kanom chin ti do doi la elo reng tu ni om lo khang kha ni na ti ngô tak lo chu ati lang dang chu mo in taksa kha a control leta ati lang dang chewa om lo reng kha ngo na ni lo ani a result tur chu nakina a result tur chu input lin hunai nu pat nuwa damdoi edik mabak ni mai kha result engma ra cha chwa lo chuwang chon damdoi te kha e reng lo tur ania skin care te ti uluk
ti ulukula tu na chang hian ngô kha thu pui lo ula ka soi du chu mizo hian ngô kan chak lu tu ka ma se teenage hi chu tu na chang hian ngô lo chak chu ngô ai chon vun mam tha bol lo to pi chu a har ve ma se bol tam lo bol pon mo bol tam lo te I vun nung tha le vun mam tha nei tum zo kula ngô tum su ivuna nun kha mo ivuna sel chata anun kha lo thu pui ber ro ti kha kan cha du chu ni I ngô cha ka wang hian in thil chalo hi ti a ol lu tu ka thil chalo ti tur tam ta ko ma chu wang chu kha in malam huna ta na chalo wa mo I addiction ate a shoi lu thei chu wa chu wang chuan a poi mo ka til tu ka hi uluk takin war takin kan soi duwa min lo ngai poi mo sak sham don nia tin I nu le pa te po nu le pa in tam don ti ka shia I teenage ai ma chu in tam zok hel mai theya I nu le pa te po in skin care hi khatiang kha kan fa ten skin care an ma moni ti shela an mai kan ena abolte ani chuan tin abol kher lo ani point an landana an konfi thei na tur khan kan pui ve ang nu le pa te pon ti tur kan ne ni kan fa te an nia te ro ti tur kan ne chuwang chuan thil swal lama an kal I lo chuan skin care te ti that ti rula an mani an insecure an landana an insecure chuan in bula pon soi chok em manga I an shil em mang chu ti ro an mai bol te phei chuan an soi don lu tu ka ngai pui mo sakangu I thil chalawan vati ai chuan skin care hian an nun kha I kai shoi zo kangu a lulu tuk zo kan I thil swal ti ai chuan mo kha kan cha tel ve sham du bok cheu ni mai bol lam kan soi toang o mai bol du hun lai ni kan ti to te ro E a bol du em maya tin kut hlei lai te ne tin kan lo nei ngai vak lo bok mai bol te kan lo nei ngai vak te ani lo wang khanin kut a hlei du bi kan ni kheu neu te mo a bol he chon ngai kan ngai thei lo wa de zung te kan ching thina ma se kha lo ti lo sham lo om ziom lo adu ka re anga mai bol de duk ai chon mai bol de lo dukhi are ma zo kha lo shepot ro in a bol in de duk chuan aserte o mga aduk mai baka asero mga ka are haru to ka enkol har em mai boka chu film khurna turani chuan ni IT tur dang cha kan soyang teenage la hian in skin care ati ve vek the o aman vek the ma se strong le chak tak chu ka suggest suang lawa tin a basic a kan ti bek hi alo tok lu to ka teenage kan ni lai chuan chu wang chuan he kan nu le paten an mangang exfoliator chak pui te man ngai ka la ti lem lawa I vun anti no ve the wang hian letlema anti sensitive ve the wang hian in vun ala no pang sia mo ala mature tok si lawa titeang mature chu ala pui tling tok lo tinang khani maya chu wang chuan uluk tak si dim doi tak si khanin enkol dan khaum ve ni vitamin C hi a tha em maya vitamin C hianin mai bol te po anti re theni teenage line na chuan a chan chu kan vun in repair lai te po kha kan vun repairing process ti mai ang khami an siam thathun lai te po kha ala chak zo ka teenage na hi chuan chu wang chuan vitamin C rengot te po hianin na ro pui ta ka thok the chan chu acid ve thawan nia an exfoliate ve thaw ma se I AHA BHA te ang khanin an chak lawa I zoi muangin an exfoliate ma se kha teenage tan chuan kan vun tan khan lo tok la ka chak pui ai chuan mo I man mo angai than pa lawa man mo vut po ngai lo chuwang chuan vitamin C rengot te po hianin in mai bol kha achit ve thei thawani chuti ro chuan vitamin C hi enge aman te tlom zok lo china chan chu hey brains cha ngat phei chu an lo tlom lo chuwang chuan ai enge man nge tur zo kan soyang man nge tur chuan face wash moisturizer le sunscreen kan mang nge turania kan nge turania I nakina products recommendation po ka soizelanga chuanin face wash hian mai bol chi kan ni chuan face wash kan soi ma saberanga salicylic acid omnei man sham turani salicylic acid hi nitin po man theyanga tin in mai amom phe chuan nitin po man a poilawa I mase percentage sang lu tuk lo se mo I sang over kham mang chuang lo la 2% man chuan nitin chu ka suggest me alo nia mase 1% china chuan nitin po poilawa salicylic acid hianin mai an ti ro the wangin moisturizer man nge ngai ni mai ro chi po mai in mai bol chuan salicylic acid hi I mai bol tan chuan a that ber awang hian ka suggest thawa I mai ro tan po khanin ma se chu min nuwa in ti le tu chu moisturizer man nge man that I mai ro hi chuan in kan mang du nge tang puya I mai momzo kenin moisturizer hi man lo hi kan chinga chuwang chuan hi apoilu tuka kan mai mom hian I moisturizer kan man lo chuan ama khan momaro in siam waka khanin ati mom bel chawa kani amom turang eyelid khan mom na sa china chu moisturizer hi man khan alo ti balance moisturizer khan mom kha ivunin siam chho ngai wak lo khan moisturizer khanin mom anei turang te kha alo pe vea mo vea kha atok leka tin
mai mom tan moisturizer man chi te po mi se la kan soi chho ze langa chu moisturizer mai mom poinak man nge tur poi mo mani chuanin mai bol tan chuan teenage mai bol tan chuan silicylic acid face wash man tur ania chuan moisturizer man nge tur ania chuan chuna chuan sunscreen zana chuan angai kher lo sunscreen ni zana chuan mudona amo mai phi zo moisturizer in hnoi mai anga kha tok mani chu a simple theyang ber le awesome theyang ber ania tin effective bokani chuanin I products recommendation ka soi langa face wash ka soi ma sabiranga face wash a chuan ardui mami 1% salicylic acid face wash te chuan ardui ma tho hian 2% niacinamide plus 1% vitamin C face wash branding ani ngala mo tin niacinamide tin chalu tuka marks anga te hian mai bolan huanga te hian in chalu tuka bokana chuan kha an tlom boka teenage tan chuanin enge an lei thei lu tuka nu le patan po a hau tak lowa an chaboka chuan atlom karon soidon chanchu tawdeu chu kan lei thei silo te ro tho chhuate kan la nei lo china nu le patan po phuri lu tuk lo tur khan chuan deconstruct a hianin 0.5% salicylic acid face wash ong boka heng ka recommend hawi anwaya hianin affiliate links kan ei tlang puya karon da ngal bokang a links le code cha tlom theina turnen chuanin refresh skin science foaming face wash hi amail de memboka tin teenage tan a him boka chuwang chon hi mai bol tan an chaboka brush te kha chuma ma se na lutukin lo nuai lo ula dim te nin nuai nga ani lo ponin in la chok angai ko ta in kutin in hnoi de anga kha poka thei thawa chuan uluk takin lo man torni chu chuanin minimalist 2% salicylic acid face wash poi a tha maya ma se a strong dewa hei chu ni tin chu ka suggest lawa in man do chuan face wash danga pa ngai deu hlek klema mile deu hlek antinan long from the hills face wash te khain lo mang don nia khang te khani tin manga chuan ka khata 2% hi chu ka khata voithum emo ten lo mangso don nia zanlama big chuan 2% tho salicylic acid face wash .nkme hi poi tha thowa he po hi ka khata voithum tho khanin lo manga chuan itlema man to dewa chuan Cosrx Low pH good morning gel cleanser hi a thae mem boka amail box hi cha ka ti top he chu for all skin types mai ro tan pon mai mom tan pon na cha mai mom kan soi da sa moisturizer soi le nga lo le ti ro chuan nakina englo sunscreen chu karon khai kho manga hlomin moisturizer for oily skin tan chuan Formula RX Hydra Veil Gel moisturizer hi allied lutuka a chaboka atlom bok ataw lawa discount code kan nei sel bokka kha enge a chat vena nia chuan ardui ma bok hian Phyto Clear oil free moisturizer hi allied boka antaw lo boka chaboka chuan Dr. Sheth's lama hian hibiscus and niacinamide lotion awa hi allied boka mai noi chi tho ne lotion mani se mai noi chi chuan Dr. Sheth's a tho aloe and panthenol hydrating gel hi skin barrier chaklautan mai mum si skin barrier chaklautan po cha chuan moisturizer shimi barrier ti chak tu le siam thatu ni wang khanin skin barrier chaklautan pon an chawek moisturizer hi chu chuan Formula RX a tho barrier relief lightweight gel moisturizer hi ceramide te omnania a chaviao boka mase ceramide chi mang thelo te an omvele zo china wang hian enge abikin oily skin a hianin panthenol lampang te poi in mang du jok mai theya Dr. Sheth's mo hi mase Formula RX mi po hi allied lutuka tuna karon soika klema to vele dewa chon Cosrx oil free moisturizer kha chale bokani maira wa kan soi vele maira wa kan lut ve thung tong mairo si bol rang te po om ve thei thawa mairo hi kan skin barrier chaklo wangte ani tlang pui duwa kan barrier kan skin barrier chaklo hian mai bol hi om ve thei ni kha kan skin barrier chha chuan borok chia te kha lo luta ni sa te khan lo ti chema bi ka te ro UV rays te kha lut ma bi ka kan skin barrier chaklawa chatlo chuan chu ama sabera chuan moisturizer an poi mo maya mai ro tan chuan moisturizer man nge turania chumi ba ka chuan sunscreen kan mangbok turania moisturizer kan ma mo ngoi bi ka ni mai ro chi chuan kan soi tong khan kan mai ro wa a bol box hi chuan salicylic acid face wash na china oily skin tan man tur karon soi ho po kha man vek thei thawa mai ro ran kan ni chon salama facial oil man apoi lawa mai ro te an he ve a chuwang chuan facial oil man te po chani mai ro ran tan chuan skin barrier ti chak thei tu kha man te skin barrier ti chak thei chi te kha man a tha antinan ceramides te niacinamide te hyaluronic acid te glycerin te urea te NMF te kha tha ma se glycerin te chu a shan pain lo mang su mai a lo hnoi su kha ka suggest suang lo ania chan chu a chak le lu tu ka mo tin ba ka he products hianin om tlang pui hyaluronic acid te glycerin te chu wang chuan
glycerin tui pol lo kan hoi ka chia te tiang chi te kha chu lo ching su lo ti ve su o products recommendation kan soyanga mai ro tan chon moisturizer la chon Requil hyaluronic acid and ceramide moisturizer te chon Art Redeem Phyto Deep Ceramide Moisturizer te chuan Art Redeem a tho olive jelly hi mai ro chuak tan pe chon chal tu ka chan chu athika moisturizer zo pon moi anoi thia moisturizer ma pun man thei thonga indu du hun anianga chuan I refresh skin size moisturizer hi tha ta hian vitsi om boka vitsi kha tha kan ti to khamo asaram mangtel khelo khan vitsi om na moisturizer te pokha aman thei thowa kha enge a benefits kha 2 in 1 khani ve ni chu mai ro tan face wash recommendation soi le lokila kan mai bol chon ne china oily skin ta na mai bol salicylic acid face wash ang te kha man ve vek thei thawa chuanin khatiang kan mang du lo ni pon enge salicylic acid omna chu in mai bol na sa chuan in mai ro ve tho chuan lo mang mola poi ka ti chia lawa ma se khatiang ni lo in skin barrier te chak lo zo ka ni kha chuan lo mang chuang lo wala face wash a chuan Lord from the Hills ka suggest a chuan face wash mo chuan Art Redeem ma hianin kombucha and rice water fermented face wash in there cha boka chuan Art Redeem ma tho restore face wash hi cream type ania mai ro over tan chuan a chalu tukringot hei hi mo khango ka products recommendation is salicylic acid face wash in mantel do pon mantel thei thawa ma se regular in mang lo thungala mai ro tan chuan mo ka khata voi thum bel din zan lama mang chula chuan ni din man tur chuan Long from the Hills mo enge khatiang atlo min ti deuh kho khain lo mangdon nia karon sei ho khamo chuanin thil poi model pakha chu allergy kan nem ti hi shiat nge nge turani entinan aloe vera te kan lo ho theya kan hot lo ha kan che thei si lo chu wang chuan products a hianin a tam du chin che aloe vera tin mangna sa se chu wang chuan khami kha kan lo shiat lo theinan aloe vera te kha lo in test chinila mo kan ba na hi tilai mo kan beng chung noi tilai nga te khan lo test chinila mo test chin kha poi mo aloe vera blend kan nei lo ni pon hei chenom te ha mo chen te ta ho tur kha zomila lo in loi mai la mo kan huat chuan kan mang thei don si lo khatiang omna products khamo alo vera omna products kha chu wang chuan kha I film khurve ngai tu kani o sunscreen a kan lu tanga I sunscreen hi chu apoi mo bon le top over zo ka I man nge tur ni ma se teenage la hian a bikin I kamang thei lo kamai min ti bol te kha kan ti china kan nge zong kan laman fulo wang te pon ni mai theya I enge mai bula pe chuanin mai ti huap tlata man siom te pokha awm ve thei thawa chu wang chuan kan nge zong kan man fu ma ka chuan lo try out ve deuh hlek te po ngai mai thei lo try kwal te pokha mo chu wang chuan ma se thla chuang lo tu na man sham tur ni o sunscreen ni ka ngei lo ti ngot lo tur ngei lo om lo I kan nge zong om mang chuan products recommendation te pokha ron senga chung zinga chuanin enge a safe ang reng hloma in nge zong om ngei ka ring boka sunscreen poi mo ne chu kan vun inanisa kan vun ni sai na ti chelu tuk tur te khamin venga sunscreen hi poi mo I anti-aging ani boka ni mo tar har na khan ni boka chuan an sunscreen and filters pakhat zinc oxide pe chu chalu tuka brightening and antioxidants ani boka chuan enge sunscreen chim kan skin barrier chetur te aveng vea alo ti chak boka ni mo asiam chave boka ni kan skin barrier ti chak tu ni ve boka ni sunscreen ni man nge ngai ni poi mo bon to pani mai chuan I products recommendation na kalu main I sunscreen chungchang a bigin SPF ka soile lo kanga SPF sang chu I mai h du a panchin te kan tia te ro man chuan man lai ngai da na chuan kha thil diklo hul wala ni pai bo mak tur I SPF sang chu a protection na chatba ka array bi kani SPF 30 le 50 chu a in kala halu tuklo nga percentage ang zong chuan ma se I aray thunga mo SPF 50 chu ray thunga tin SPF 50 mai baka PA hi alapoi mo le ni PA ++++4+ hi a maximum ania mo maximum protection ania 3+ thangi apoi lo 2 hi chu man to lo tu 1 page chu man lo top tu I 3 mo 4 tal ni ani tu ani PA kha PA+ khamo chuan SPF 30 le 50 chungchang a chuan 30 chin man tur ka tia I 30 ai hiam chu man lo top tu ani ke chuan 50+ ka mang do na ka mang nge boka SPF 15 hoi chin hi chu ka en kan de utlang pui ni do chuilo a chuan ka le don po hian chuanin a hlom lo zia chu kan no te a po hian in ka man tira Long from the Hills face wash Long from the Hills sunscreen ka man tira school an kal ni te chuan hei in khom ni thlengin mo Sunday school in khom ni thlengin ka man tiran chwa don chuan ka man tir zela tun thlengin problem a lo ni chuanin no pang soi ta ka chuan kumli mi chaw la ni mania hei kho ron ro chaw deuh kha no pang na chun mai te lo ro wa cha tu rang kha no ma moisturizer kan hoi saka athi patia conscious chemist hyaluronic acid moisturizer kan hoi saka ni hei a chan chu a safe alcohol free nia essential oil som lo boka fragrance free ni boka
no pang tan chuan a safe boka ingredients kha safe ba ka tha boka puiting tan puna tha thawana ke ma pon ka mang thawa ka man tir ve ni chu kan hoi saka athi pathi ma se tu ga chuanin I are vek aro tu rang khan om lo reng ani a tha ka til tu ka chan chu tin ba ka no pang ania no pang pe chu he an skin cycle khala chakan zan hi khata khan ala in repair zung tha ala in repair zung the ka mit nge in ka huwa tha ka til tu ka mo do chilo chon tha ka ti bon to ba ka ot ve to pani chu khatianga skin process regeneration process chaklu tu khamo ka it ve to pa a thei to chu lo ta ma se no pang tan chuan a safe moisturizer mantir te po a safe sunscreen mantir te po a safe kumni YouTube pa khan zona karon siama khan zona zo thei karon the khan kumni mi tan sunscreen man apo MT te kha man tur big te MT te kha for baby te in te chu a oma e se te fil la mate po hian in nei thawa ma se long from the hills te po hi a safe tu kani chuanin I khiang te skin care te po hi a safe lu tu ka no pang tan po SPF 50 a poina lo ani ke pon ka man dira poina reng lawa ke chuang ka du zok hiala I nge na chuanin chu kan seve lok do ni chu no pang ka experience ka mit nge ka huni wang khan tu chuan sunscreen product recommendation lama kan du tanga khiang te skin care sunscreen te long from the hill sunscreen te chuan khiang te kha chu mai mo minin du ka renga chan chu amit finisher tle min kan hul ve do phaka chuan mai ti mo mem lo boka chuan my rochi a chuan long from the hills in do dona chan chu a moisturizing a enge I oily skin in man du chuan oily skin in man du tho chuan moisturizer in skip theng a chan chu a moisturizing a mo moisturizer in a ani kha ani ve tla ta he sunscreen hian chu wang chuan I lo mang ve du ni chuan oily skin in moisturizer in skip theng chuan fix derma shadow sunscreen ka review to kha poka I aman thega chuan my rochi tan chuan Aqualogica sunscreen hi dewy glowy finish an khan emo my mum tan chuan ati kledo lek chunga my ro tan chuan an nuam lu tuk dona hi a tha a safe boka chuan requil a hianin ultra matte dry touch hi my mum in indunga my ro tan chuan I OMC free kha orange te kha induang hi tlai mina mom dewa chuan already matte mineral sunscreen hi my mum in indu boka nga a tha boka safe boka mineral sunscreen ania no pangta puna man nga ma hi chu a safe lu tu ka chuan Dr. Sheth ceramide and VC sunscreen ka hi chu for all skin types ani poimo bera chuanin apoimo ta bera chuan skin care ti nge tu ro nia teenage tan po I my bol lo ma se lo ti thoro in chir lo wang na kina tin kum som mi lek po ni la ni se fa kha kum som mi lek po ni se face wash te man tir toro amail chi te a safe ang chi te kha mo apoimi alawa moisturizer man tir bokla chuan sunscreen chhun lama zan lama po my P5 tir thlap ro in chir lo wang nakina an mani po nuaman tiang chuan I double cleanse te kan tia angai ve kherem ti kan om me theya ti the chuan a tha poi ka ti mi alo no pang tan po teenage tan po double cleanse chu I no pang lu tu ka chuan angai ka ti chuang lo ma se teenage tan chuan a poi lo wa my bol chi tan gat pe chuan a tha ka ti ma se double cleanse how tak ve china wangin double cleanse dan all sam ka chil chunga chu I face wash khan voi ni mai phi non the ani I face wash man ta mangai lo tlem te kan me chuang kan noi phwana nga so kan mai kan noi me nga kan mai kan ti hunga kan noi me nga face wash man ta mangai lo voi ni mangpon tam deuh kha man mang lo la rei do mang thei thawang chu double cleanse dan pakhata ni vele bokani chuanin my bol chi a bikin de thei lo chi ate hianin double cleanse chu an tha member chu wang chu double cleanse a tha veya tin hei ba ka hianin a de thei lo chi bi kha choi lenga a de thei lo chi a chuan pon fai in mo entinan festival fai te moin tuisa chela mai kha a bol lai a de thei lo la kha de ve zo te kha chani mo kha in tlemin ati nge avung aron vung na sel tuk te le analu tuk te kha aru chung te kha ati zia ve a ati dam ma ve bokani chuanin khang kan soiba ga te vitamin C te na sil mai te tha kan te ro kham ba ga khan azelaic acid hi a thabu ka mai bol tan chuan tin kha tiang a de thelo chi te le lian pui bol lang chi a te hianin a thalu tu ka bol sen chul lang a te hianin a thabu ka ni azelaic acid hi mo ordinary a hianin a oma hi apa aman po to lawa an lar boka chuan ardri ma hianin azelaic acid serum chi oma ordinary a chuanin suspension a cream ang chi khawman serum te ne na mixa noi mai thei khania an lo pon moisturizer te ne pon mix thei thawa chuanin azelaic acid hi amail dang renga achak vut lo boka tin vun ti ro pop ang chi te khani lem lawa retinol te angin chu wang chuan enge teenage skin care tan teenage skin apo amail de mawang hianin teenage skin apo a thalu tuka atok le kani azelaic acid te hi in lo man tel do chuan in mang theang zain chu ko tham do chel maya chan chu hla kan zira khazain sa dewa
oron tham tla ka duangin ka chong hi a fiat tok lawa ke ma poi ka du khop lo a to lampang phei chu tham ral deuh te hian ka hriamo apoi khop me chuanin soilia soinu actives ka mang tam nu tuk lawila intinan silic acid lo mangani chuan face wash a du tok ro serum ate mo exfoliator danga te khan lo man ve vak tum lo la soi tong khan mo 1% ai sang em mi chu lo ti vak lo la face wash ai chuan 2% thlengin oma apoi lo tu rangai la a serum manga ilo mang zok du hlawani pon 1% ai sang lo hen lo mangula mo requila khanin BHA 1% oma tok le ka kha I apoi mi alawa ma se regular chon daily chon mang lo la I zalama chawin mang don ya serum lam kan soi vele thok thok ang serum mi mechelam hian kan lo mang tel ve du china chuwang chuan man tu recommendation claim product karon soenga I mi papa na man thei thawania indu chuin mang thei thawani o vitamin C le niacinamide kan soenga vitamin C le niacinamide vit C chu brightening ani baka complexion siam cha collagen and boost boka vun anti chaka bolan hute anti dal boka tin vitamin niacinamide chu tiang bokin niacinamide thi brightening ani boka bolan hu sen anga te nan chalu tuka bolan hu mark sanga hian an chaboka tin skin barrier an ti chaka niacinamide thi a chavelu tuk boka vitamin C ro chu 5% atanga 10% 10% ai sang in mang tur ani lo so in products recommendation ha chuan requil 10% vit C kha hi for oily acne prone skin an tia amom don lo ani chu bokana oily skin lo chaw lo tan po dry skin tan po na poi lawang moisturizer kan mang thaw atero tin acne prone skin ania my bol chi tan chona chani chu chuan a dotlia chonin conscious chemist a hianin vivid C pro collagen serum an ne hi a thara ulu tuka vivid C derivatives ania indu viau ka ring effective reu hei te himo chuan appear form kan du chuan tema to de clears vivid C 5% ania chuan the ordinary a hianin appear chi alo ascorbyl glucoside ania hei hitlemin atlom le dewa hei po hi a chavia wa vit C von thianin chuanin von thianin vit C brightening water ania hei serum mangin man theya hei poi percentage atam lawa teenage chance wana tok le ka chuan water lo chi VC antia von ta thoyan VC brightening serum an ne le hei po hi 5% ni tang ka share VC kha tamlem lawa a safe boka indu chuan anwaya link ka lo dangai le in lo le don nia niacinamide soive thungila requil niacinamide products recommendation soive le thokila requil pore refining serum le pit stop blue serum kha niacinamide 5% veve ne kha ka recommend a indu sok chuanin already ma hianin 10% niacinamide no ma hei chu oily strong heavy tanang chi khan sensitive lo tan bok sensitive chuan 10% niacinamide hin mang thei don lo chiang sa 5% na tangin in lo chan phot don nia chuanin ordinary 10% niacinamide oily heavy le sensitive lo tan bok chuanin Dr. Shed Centella niacinamide hei chu for all skin types in mang theang a mild boka Centella hi vun anti dam vea vun enge dam na kha healing ingredients ani anti dam theini my bol te pokhan ti dam ma big chuaka soile chu natural lampang tuin tama poimo klero la hian tuin tam ro jinga te hianin thingpu in chawai chon tuilum te in ula ka suggest tuka ke pok ka in na hi re to tuilum de hli ke na jinga thingpu ke in ngai lo tuilum chal ke na tuilum no ni te ke na ta power na wang khamo no ni ke na ni tin ke in ji ani jinga hianin mo korwa line hei hianin a chalu tu tuilum hianin kan taksa toxic waste kan ti hei a longa ron chuak theilo kan ko chunga ron pe chuak theilo te kha ati 5 ve a mo kan ko chunga lo fai cha chuan kha khan na sa tekin kan vuna khan lan chuan na kha alo nei lo theilo wa kan vun po kha alo nung chin ani mo kan lo lang fresh boka tui kan in tam chuan kha benefits a chat ve na ni ya tui hi lo in tam sham ro tu na changin inin chhe lawang chuan tuin tam chu taksa hydrate chat na de poka kan taksa hydrate chat chuan kan vun repair te poka chak ve zel ania ole tun chu ma chuan YouTube lama zona kha karon chang ve thunganga a khai khom theng chin chu karon khai khom manga chan chu a reilu tuk lo nan tuna en chan hal ron ani ka fanu kum som pani mi hi amai le chali sin te na bol chu me engen hoi chiang le khong min chan pui thei chuan kalom ngotang na chin ka sei tong kan my bol en kol na kha poi mo glycolic acid face wash tel na te polo man ti rula poi lawa requila hen AHA face wash ne hi a cha khatia kha chuan mo bol ta te te ha kha chuan moisturizer sunscreen mai lo nge mang nge se chuan salicylic acid face wash po khan thatho chuan ka fanu gum somi a mai sin te hian a bol tir china aban bula te po ma nge no ila chang taksa chuanin suganda lactic acid body lotion khalo mang ro se chuan a maya chuanin china my bol enkol na ka soyang tho kha chuanin ka mai hi aro abol ni si lo hian amomin
anum lo topa enge ka manang mairo hydrate chadangai ni chu facial oil te lo mang te la ceramides ka ron soya ho kha products recommendation moisturizer mairo ta na ka ron soya kha lo man tum ro enge mo ber kha chuanin double cleanse te lo ti theila vitamin C te lo mang tel theila o chuanin ka fanu hi kumsom paruk amai bol rang maya enge chang le chuan a u che kumsom pere thi mi pa ania po ani po hi a bol ve nola in khelmi ania chuna training ane chinawa ane chinawa in vairama enge mangse chang mai bol chu ka sei tuang khan kha kha ka nachina ka sei kha ka ring me nga chuan I a u big tan hian in khel reng ani chuan chunla ma moisturizer manglo se mai mom chuan vitamin C serum me mokha man tir la anti-nan requil for oily acne prone skin khamo chuan kha man tir la chuan moisturizer chu lo skip se chuan sunscreen mang se sunscreen a hian in mineral sunscreen alem ka ron tilanga nga True Dharma hian in an nia hey sportswear ang chi khamo chuan waterproof ang chi kha ni ta sweatproof ang te kha ni ta kha kha acharo rewa hei lo man tir theila alim ka ron tar langang o ta hian ka fanu hi sin de te na chalvela bola chu min chun ka ti mai clear sun scented toner ka man tira chuan Formula X moisturizer e lo kha ka man tira kumsom pathumi ania poilo wang tiro poilo hei chu chuan dot le ka fa te pani kumsom pali le kumsom paret mi te hian ka mai hi aro reng an tia enge mangse chang chuan sunscreen enge mangse thabokang moisturizer ka ron soi kha ceramides te mo mangse facial oil te nen chuan sunscreen a chuan lom hi lo mang ro se chuan a dot le chuan ka fanui kumsom pani ka fanu hi kumsom hi pani ani ve to a seram min le ve ro ti a mai ken hian amamo har sana ani ka shelawa seram po man tir khara ngai mi I chana ka mamo top a kumsom ni pani ni chuan vitamin C lo man tiro a dot le a chuan ka fapa kumsom pali mi ania a bol ve nuala ege mangse chang chuan a mai moisturizer mangreng ma se aro reng boxia he chu a face wash lo mang uluk se low pH ang te kha lo mang se fai ka ti se lom face wash te lo mang se chuan a bol en kol na kan silic acid face wash ka lo kol ve shim se chuan moisturizer mang cha box se chuan facial oil te po aro reng chuan aro rup reng chuan facial oil te po lo mang cha se mo chuan sunscreen a khanin chhun lama chuan lom bok kha lo mang se amo atlema moisturizing deu ka ron soi ho kha lo mang se mai phina ro mai ti ro vek theng chi kha lo mang lo phot ro se o apoi mo chuan adot le chuan in mai bolan hu duka hen enge mangila chang 18 years nai cinnamide te vitamin C te mangla chuan in ka fanu kumsom pali hi achala bol tiar thina mai hi tlem te bol hlek boka enge man chiang sang boka ta na thaturi tiang chi enge manang mai bola chuan in achina recommendation ka ron soi ho te mai bol en kol na ka soi ho te khalo enge mobile khalo try ula emolo follow ula chuan in sunscreen po kha khiang te poi mangse amai atan chuan a thatveu ka ring adot le chuan mai bol vak asen rong de chemical peeling ti la zia anwaron om thale re thawang kha engting ti chiang kumsom pasari mi dang chemical peeling iwa ti tir ma ve engponi sei lo ti tir to chuan skincare follow zui tho tur ani skincare follow zui la mai bol en kol na ka ron suang te kha khatiang te khalo follow la a that pha ka ring voi le khata adam hook le adam wat kha ring be sei lo la ma se regular mo ithil man thla kol sek lo la regular o chu apoi mo ma saber ani ador dia kanau kumsom ni nivel hi kanau kumsom ni mi veli amai en mai chuan aro ru pa ma se ama hi chuan mom mal tu ka ti tho box se sunscreen le moisturizer te amang changam lawa amom bela tia bol de renga a bol na nu hi adukin a hol phum a zel box se engtia enkol tur nge niang hei chu moisturizer hlom lo zia kha chu alo share to ka renga nichina ka soya a bol an hu hol phum zela chuan silic acid face wash ta mang se chuan niacinamide serum te lo mang tel se o chuanin ka fapa te kumsom le som phat mi tan hian eng sunscreen nge ka man ti rang anin khelna sa sia an thu tlat mai ngong le ban vela man tur milo shil pleasing lom te poi man theya chuan conscious chemist sunscreen te poi chalu tuka chuan True Dharma mi ni china ka soitak sunscreen for sportswear de khamo te po ka lo mang se damdoi dora le tu rom do na kha chu chuanin ador le chuan kum hnui mi tan sunscreen te aumem no pangtan for baby ti chu oma se refila te po hian in na oma ni chinghang ka soi thengila ma se hey alcohol essential oil fragrance free ni chuan a safe tang puya chemical le mineral po ni se tin hybrid te poi an cha no panga po apoi lawa chuwang chuanin I lom pe poi ka man tir bo bora ke ma bon ka soita ang khan apoi na om lo ni mo a him bek tho khatiang ho alcohol chi mai e na theng chi de kha om lo se o du chuan
for baby sunscreen chu nai ka khanin a tamang renga sar chula alo lang chawanga indu chu in mang thei thawa khang te po kha ma se ingredients a om lo tur chu in sia to kha alcohol lampang chi te ho teng te po khamo khang te kha ka soi pathum ho kha om lo se a safe ani mai ole tun chu ma chung kha ti zong kha ka ron soi thei te le in zo la ka chan thei te ni se ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share sak zel turin ka som chewa in lo hlok pinge ka be se boka video le pe ka in hule cheu don nia